Bahaye ikaze muri Sobanukirwa. Turasobanura insigamigani yaraye Rwantambi. Uyu mugani baca ngo naka yaraye Rwantambi cyangwa se arasa n'uwaraye Rwantambi wakomotse kuri Sekayange ka Nyakazana mu Mvejuru, aho ni Butare, ku ngoma ya Cyilima Rujugira, ayinga mu mwaka w'1700. Bawuca iyo babonye umuntu umerewe nabi afite umukokwe w'inzara n'inyota, nibwo bavuga bati naka arasa n'uwaraye Rwantambi. Iryo zina Rwantambi ni ry'umugezi wo mu Burundi wabaga hafi y'urugerero rw'Abarundi rwari ruteganye n'urw'Abanyarwanda rw'Igaharanyonga, ariyo Nyaruteja ya Butare. Gaharanyonga iyo niyo bacyurira abana bakubirije bakamata imburagihe, mbese urakamata nk'uziviriye Gaharanyonga kuzihakirwa. Umugani rero wadutse ku ngoma ya Cyilima Rujugira ubwo Abarundi bari bateye inkiko z'u Rwanda mu gitero bise icy'inzora. Bari basezeranye gutera u Rwanda barebye inzora y'ukwezi, bati umurundi wese uzabona ukwezi kuzoye azatere mu Rwanda. Ubwo hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira. Nuko Abarundi bahuza umugambi, ukwezi kuzoye batera inkiko zose zegeranye n'u Burundi. Batera iy'Indirira mu Buyenzi, batera iya Mututu mu Mayaga, batera iya Nyaruhengeri n'iya Bashumba. Ubwo Abarundi baneshwa impande zose z'inkiko bateye, nibwo umugaba w'ingabo z'i Burundi witwaga Makungu, Umunyarwanda witwa Rugimbana amutsinze kuri Nyakizu. Ubwo Makungu yari yarasezeranye ko namara gutsinda u Rwanda azatabaruka yirabye ingwa ya Nyakizu. Ikigugu cy'ingwa yera cyane kugeza n'ubu. Urugerero rw'Inyaruteja rero runesha Abarundi. Abanyarwanda barabirukana babarenza umupaka, babacisha no ku rugerero rwabo. Babonye babacishije ku rugerero rwabo barahimbarwa bagumya kubirukana. Abarambiwe bakisubira inyuma bagaruka i Rwanda. Ubwo Abarundi birukanwaga n'umutwe w'ingabo z'u Rwanda witwaga Imvejuru, bakomeza kubiruka inyuma iminsi ibiri. Bigeze aho Abarundi barabahindukirana kuko babonye hasigaye Imvejuru mbarwa, kubera ko bamwe bagiye barambirwa bakisubirira inyuma. Ni naho hakomotse wa mugani baca ngo wirukana umugabo kera ukamumara ubwoba, undi ngo ubugabo butagaruka babwita ububwa. Abarundi rero barongera bambikana n'Imvejuru barazitatanya. Bamwe barabica, abasigaye bihisha mu bihuru, abandi barambuka baza mu Rwanda. Bageze mu Rwanda abasigaye bakabaza bati naka ari he? Bati yarapfuye. Ubwo hariho umukecuru wo mu Mvejuru witwaga Nyakazana, yari afite umuhungu w'intwari witwaga Sekayange. Araza abaza abatabarutse ati ingogo iri he? Ikivugo cya Sekayange. Bati ubanza yarapfuye. Ati yagiye afite iki? Bati yari afite umuheto yiruka agana ishyamba. Nyakazana ati nzamuheba arihiye. Ubwo yavugaga ko ubwo yacikanye umuheto agana ishyamba nta Murundi wamuhangara awufite. Nicyo yavugiye ati nzamuheba arihiye. Nuko bibaho haciyeho iminsi Sekayange arabunguka. Nyakazana amukubise amaso amusanga n'inzara ndende, asakarwa n'ibyishimo ati nimuze murebe uko ingogo asigaye angana. Ati mbese mwana wanjye abaraye Rwantambi nuko musa? Abari aho baraseka bumva ubudabagizi bw'uwo mukecuru n'iby'ijambo rivugiwe mu rwenya rw'abahungu. Rero babona umuntu wese ushonje inzara ndende bati yaraye Rwantambi, cyangwa bati uno muntu arasa n'uwaraye Rwantambi. Kurara Rwantambi ni ukumererwa nabi kubera umukokwe w'inzara n'inyota.